Wengane zawethu impela sibona lapha ku president walana ke Mzansi uMr Cyril Matamela Ramaphosa njengoba ke seqoke ke ungqongqosho wamaphoyisa oyibambela kuyena ke uGwede Mantashe emva kokusuka phana ke esikhundleni kumbe kokumiswa phana kwaSenzo Mchunu emva kwezinsolo ke ezinzima kabe ke ezenziwa uyena ke uNhlanhla Mkhwanazi ke ezibhekisa kuyena ke uMacingwane bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale nginibingelele kuyona ke Mboso CityMTV sithi nje masiqala ngene channel yake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell khonza uthola zonke izindaba ke shishayo nazo ngizitrendayo. Hayi ke wengane zawuthi impela sibona lapha kumongameli uMr Cyril Matamela ke Ramaphosa njengoba ke seqoke ke ungqongqoshe wesikhashana noyibambela kuyena kuGwede Mantashe emva kokushenxa phana ke isikhundleni ke kukaSenzo Mchunu ke emva kwezinsolo ke ezinzima kabe ezethula uyena ke uMkhwanazi kulamasonto ke ambalwa ke edlule kanti ke wengane zawuthi impela yena kuGwede Mantashe njengoba ke sebambe sona ke lesikhundla uzobamba nje isikhashanyana ke esingafikile phana ke ezinyangeni ke ezimbeni bese ke kungena ke omunye ke uminister kuyena kuFiroz Khashaliya kanti ke wengane zawuthi impela yena ke lo minister kozobe ibambeke lesikhundla ke uzobamba phana ke izinyanga ke ezithi ke azibo 6 ngenkathi ke impela ke kusaphenya ke lezi insolo ke ezinzo yena ke uMkhwanazi ke ezibhekise kuyena ke uMchunu bafowethu impela ke zinjalo izindaba ke ebesiniphathele zona la kwiMboso CityMTV sithi nje impela ke thina ke ake sehle ngobonde idibani kuyona ivideo elandelayo.